سلام تخاتلتنا إز channel كما يتخونون تبوك تكونون أي وتر تمنيتنا يو مبارلو مون لعلا قد سنة زلوم زيناتاتنا عالم كنرينا عالمنا أبي قصة تخيط كم زلا انتهي يقاطم كم زلو أبي تفتسامتاتنا عالم كنريكم فتنينا أمونغو راشان collective waste ويكاب مقد يوكرين ملو معرابا وعالم انتبتعي زلو درجة أزيو أسكافي درجة بتعي كم زلو مقنزابن مردان يدلي انتهي مالتي زي راشا بوقعي نيوكلراوي أصوار نفتنة كتكام جميرة الله زي أزارة بارس خوينو لزي مالت كمزي كتكوسي كدالة دي كونسي تكويسا فتينا خمزة الله أبو قد يكوني أمنا يفتنة بوتا تكويسا الله لزي كل ريدي نسناتا ريدي غير الله سلامتاي كم تقبر الله مغنياتو أب عبدو كينات بتعمي سعو بتعمي دي كونس أبتوك عبدو كينات أبزوان زي بفتنة يدفعوا مالوني يوكريناويان زنتاي مالتيو نيتو ويون أمريكا قالي حماق قبل ما لسكبو خمس خلو ترترا سلو زلو ميز بالزلو كريكم ينتاك عبدو كينات كما يمثلكم زلو سلازي تكوينات راشا تدعلو ولو زلا سلا تسعر زلا دي كونس بتعمي نتي يوكرين بقصبة تسعرو سلا زلا العرب وعالم سوي لك السعر يكلني زخون يقول نجار كجبر يقول خون باي ذا واي تي يوكرين أسوارنا راشا تدك أسوارنا العرب وعالمنا أمريكا أوروبا تدكيهم ني راشا وشت راشا كي هارمو كالكيلو مزنبرو أمريكا نوعو تلعلا خمسة لا يزن الجرزلو زغا قبل ملسناتو نيكولاراوي سجون تقدوست كم تغل راشا بمن قدي فلاديمير بوتين تزاري بمنيرهم سلزي أزيو sensitive زخون حبريتا كن رقم فتنا كسام مودا تامسايد سنحو let's start with this one. Have captured a city in eastern Ukraine, and this is a very significant capture. It leads them to a major war objective, the coal mining city of Pokrovsk that powers Ukraine's steel manufacturing industry. Russia wants to cripple it, and that is why it is targeting Pokrovsk. Obviously, Ukraine's Western backers are worried about all of this. They've given Kiev weapons, but also imposed restrictions. Now they're talking about lifting some of those restrictions. So that The front line is slowly crumbling. Russian soldiers raised a flag over the town of Salidova to show. كابزاندرو يزلنا سراويتنا يراشا عبز حلفة لسي كل تصل سو من وانتقونه بقصبت بقلطف بزح مريت كم استقوات ريز نقار زلو كندي كيلومترات أما 8 كيلومترات مالتيو سفح زلو دفيهم كيدو كم زلو بخلو جنبارات مالتيو إذا خانتايو الميديا أنا يوكرين قداي إن عبطك خيط كله أبكال جزي لكم يرى يوكرين سلد سعر زلو إلنا أبزوان زي قطعالي سراويتنا يراشا أبكاب كتمان أبعد الناتو بانديراتاتنا يهجروا تسكرين عند رزالنا تا للخلو أزارة بتارس تغينا زلاتا بوكروفسك تبعال بزوحنا لوجستيكاوي حب زغونة دارجع عند حقوقنا يتمكن خالنا يوكرين زغونة كتما وحدات كيلومترات تريفوا خمسة لون حج حيزو مكاب زلو بفلايزا سليدوفا تبعال كتما عد كابز قاصرو كابت بوتا كابز عردزي نتا بوكروفسك تبعال بدبدابن بقلن بدعمي كاسيوا خمس خلون دارجع نبولو بكل خالنا يوكرين كالمسوا خمس خليز نقرزلو حن رأيه زي دارجع التكوينات أب حدا جنيا من قد أنت زي تغيروا يوكرين كتسعر كم تخل فلون دينيرو جن التناي جزي حتى جزي حتى معاس يخوني دينيرو فلازي تكونتاتنا غربة زخيزة. It is now firmly under Moscow's control. The area is close to a major city of Petrovsk, a key logistics hub for Kiev's military. Now, Russia's army has also advanced into 3 other towns, pushing Ukraine's troops to abandon positions in the region. RT's Igor Zhdanov brings us more. زي قداي زنريو زلنا نايراشيا كم زعينت عود عقل صبتن حرقانن كم زفتر كنفلت علنا منيستر مكلخالنا أمريكا بعلو استزاربو كسمعكم يدحر غروب تلي نزك هنتات كي ترداخا سو تزارباك رداكا يكون نزل تاريخ ايوغن انتاي بزعبا انتاي زاربكم زلو بزعبا كالي زارب زلو يدمسلكم زعبا زي زاربكم زلو كبرهالكم. On the latest developments from the front lines. There have been 2 major successes on the front line here in the Donbass. One is the fall of Selidova, well, the fall for the Ukrainian side, of course. That is one of the larger towns here in the Donbass, and it was holding one of the flanks towards an even larger town, the town of Pokrovsk, which is, well, before the Russian operation in Ukraine, its population was standing. So, كابزن ريو زلنا بكل جنبارات يوم أنها دفوز ما تزولو راشا دارجا بسفيحو منكس عاسناتهم قلة كيلاتات كم زبلو زلو maybe عمد زي قبروا منكس عاسات أبزن زحلفة كنت سلسة سو من كم زقبروا أوش تعمد ولا عمتن فرغانون زي قبروا منكس عاس
أبز حجي كم زجبروا إذا كان تايز نجركا war of attrition وجنا أسوار يزلزي وجنا أسوار مالت نسأل خاك سبز داخم تهرم كبوتا خاوينكا مستداخم نقلتيف كاك تدخل مالتيو لذي نحتتكا من زيادة حيل اللو من زيادة أسوار اللو modern warfare نرزلنا درونات كل عينة أسوار زتك أمور زلو كل عينة تكنولوجيا تواليد زلو كيناتي زي أب تاريخنا عالمنا بفولو يكذكر زخانة كيناتي بوجير تلاحظنا عالم تزيد فيه فولو يتذكروا كل يزكينات زي by the way هذا عبكي لنا أمريكا انتهي لقليسوا زكينات زي رشا سعران تودياتو بالانس ناي باور ويون ميزان ناي حيلنا عالمنا نحوارك غيريلو راشا نزين تسعيراتو راشا أبغنا من الله diplomatically militarily تشاينا سمين كوريا إيران الله ثلاث يوم دما زلع على وتهدروا عقم زلوهم يوم بريكس وسيق هذا بنصار أمريكا كلهم تم مشاركتها بفصم كحجزوا زي كله خينا ميلو لذي اتبالانس اوف باور ميزان حيلي أمريكا بينا أنصار زهم كلهم كد جبروا تخل نجاري بلا سلذي عقمة إن دخمة خيديو مسجزية ناخدنا سلذي ناي راشا حيلي دما مليسك حيليو مغنياتو هيرو ناي كوينات ناي وتهدروا حيلي جيجن نزل له هجر راشا ياخد كون أمريكا يكون كتكون سلذي تحققنا وج إذا سلزوخنا بس حققنا وجز السعر نتي نعلمنا تي مالتي بولاريتيز بهالزلو نوعه بكون زكت كستاتي كون that's why أمريكا إذن يوكرين سعرات بتعمل كواحد الله يكعلنا له ني يوكرين كسعرت زي كلا مس تشاينا كتحسبونا يتغلنا يزبالزل بس it is this calculation is نتي نا أمريكا تثبتها كايدا هند بزغنة عندها كايدا نريو زلنا استراتيجي زي بلو بقى قلت إفنا هنقبر لنا زبل عيني يبلي سني يبلي عين تخدوا دلو مرأياناتو ويون أكتر دا نزو كونتات زي مفلات يدلي يمزولو at about 60 to maybe 70,000 people. Now that the Ukrainians have lost Selidova, all that they have now are small, tiny villages and anonymous tree lines where they have to build their defenses. But the Russians are, well, it is something, well, imminent. They will try to flank the town of Pokrovsk. At least this is the tactics that the Russian command has been utilizing lately when it came to battles over relatively larger localities. Another major success is the town of Gornyak. It's slightly off to the town of Selidova, but it is still in the general same direction. It is not related to Pokrovsk. It is related to another part of the front line, and its tactical importance is the fact that Gornyak is the dominating. They will try to. So بحثر زبالة انتهينا نرزلنا عودة كينات completely غير كم زلون تميزان يزو كينات زد ما ترى كينات هيكونن أمريكا مس أوروبا بملا حيلتات نيتو أواريدا كل زلوا صوارن كل زلوا عقمن جنزبن إنفستس قبرت له كيناتيو أبكال فيديو غير لكم نيرة من البطاريق وما ون إلى نيرة زو كينات زنايس أجاتات كيناتيو يوكرين بزح أجاتات كم زلوان بمنجد يوكرين دحرزهم دما ناي راشا أب عالم تزبز حس أجاتها زلوا هجر نراشا من نبتتان سرعات المغيار زتك أمول زنبر استراتيجي نيرو زناي بود أتكلعنا توب من يوكرين نراشا أنت سعر مع بيوكرين تمزيهم ناي راشا مودا next step يو زقال لي كاب يوكرين بزح نجار كتجبر سلة تغل عبها هجر سلة زغنة إذا قداي زجن real time يبرعنا له زقا عب كسارة كم زغلي دونالد ترامب أب سلطان تمزيو دما إتو calculations ولا وين دونالد ترامب أنت خي جبر خلو ترايس إذا تسلام تراي ويون تكينات تطابل وندحريلو كل استراتيجية أمريكا بمنجدد فورين بوليسيز جبر زنبرة ناي مجبات روح مشكل المخانو هذا بستيت ديبارتمنت السرح زنبرة زي ما سكروا كالك زي مسيركم يا رب كالك زي نرينا خلينا هججن نبتو وتهدرا كنا نملس تعالى تبتها كم زي ما سزلوا أبزي كنريهم كلا بقول منجدي about all of this. They've given Kiev weapons, but also imposed restrictions. Now they're talking about lifting some of those restrictions so that Zelensky can use their weapons to attack Russia and not just defend Ukraine. سمعلهم نتي restrictions تاعتوارنا أمريكا تقيمو ويو تكنولوجيا أمريكا تقيمو معنات نتا أسوارات زلوهم نوشت راشا نو تعاودوا كينات تغيروا زي كونوسي نتكوينات نابكال معزن مغيارو مالتيو كال ملك أنا محازو نوشت راشا نكتكوس توشت راشا متكواس نتكوينات تغيروا يكلني نتايجن كجبرغل escalation نيوكلير أسوار نخطك أمن بوتين من البعضكم من تغيروا دما التنيتو مخنيات رغيبنا بتكوينات نكاتو زكو جبر زغلي سلازي نعقل صبتها كايدا اتقند حدا جنيا أبزو كوينات زي كهون زغل نجاري لذي تتطور بيلو مزنبر أمريكا مرجس يغيروا خمزلون إذا مكيارنا مرجس دما أبي أوروبا نزلنا في الليل على سكاتيجن إذا جبروا زلوني كل راهم ترينين نامير ناي راشا تنهي لهريكمي
ናይ ኤሮፓ ኣይኮነን ኮንቲነንታል ባሊስቲክ ሚሳይል እዮም ዝፍትን ዘሎ ስለዚ ንኣሜሪካ ክኸይድ ዝኽእል ሚሳይላት እዮም ቸክ ዝገብሩ ዘለዉ እቲ ኩናት ኣብ ኤሮፓ ስለ ዘጋጥም ዘሎ ኣብ ኤሮፓ ጥራይ ጠጠው ክብል ኢሉ ዝሓስብ ክንህሉ ነው ከምኡ ዝበሃል የለን ኣሜሪካ እውን ክሃርሙ ከም ዝኽእሉ ፍሉጥ እዩ He's been waiting for the go-ahead for a long time, but he may have to wait a bit longer because Russia just sent another warning to the West. Moscow's entire nuclear triad took part in a drill, simulating a massive nuclear response. Here's our report. Of the sixth company, we have taken. Hooray! Hooray! So እዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ዓወታት ናይ ሰራዊት ናይ ራሽያ ክኸውን ከሎ እቲ ብዓብዩ ዝበሃል ዘሎ ኒኩለራዊ ልምምድ ነዚ ይመስል Russian President Vladimir Putin initiated a large-scale nuclear forces exercise on Tuesday, involving simulated missile launches as Moscow sought to underscore its nuclear capabilities amid heightened tensions with Western nations over Ukraine. During a video briefing with military officials, Putin outlined that the drills would ስለዚ ምስቶም ወታደራውያን ኣዘዝትናቱ ብዝተረኸቦ ራሽያ ንኩሉ ክውንነት ክትዳሎ ከም ዘለዋ ብኩሉ ዓይነት ክትዳሎ ከም ዘለዋ ዝገልጽ ሓበሬታ እዩ ዝህብ ዘሎ simulate the actions of high-ranking officials in a scenario involving the potential use of nuclear arms, including test launches of ballistic and cruise missiles designed for nuclear deployment. Today, we are conducting another training session of strategic deterrence forces. We will practice the actions of officials in managing the use of nuclear weapons with practical launches of ballistic and cruise missiles. So እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ብትክክለኛ ኣብ ኖርማል ዓውደ ኩናት ብኸመይ ክጥቀምሉ ከም ዝኽእሉ ነቲ ኒኩለር ሚሳይል ብኩሉ መንገዲ ብሳብማሪናት ይፍትነሎ በተን ቦምበርስ ዝበሃላ ጀትስ ብነፈርቲ ይፍትነሎ ካብ መሬት ይፍትነሎ ካብ ሰማይ ካብ መሬት ካብ ባሕሪ ካብ ሰለስቲዩ ይፍትኖ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ እንታይ ዘርኢ ዘሎ ድልውነት ሓደጋ እዩ እዚ ኩነታት እዚ ኣይ ዶንት ኖ እንታይ እቲ ዘለና ሪፖርት ክንገብረልኩም ንኽእል ብሓሶት ናይ ሓሶት ዜና ክንበክማ ይንኽእል ኢና ሓቂ እዚ እዩ ዘሎ this is the reality what's happening ምናልባት ነዚ ዘይትሪኦ ተለኻ it's important እዚ ኩናት እዚ ብዘይ ገድስ ኣበየናይ ክፋል ናይ ዓለም ኣለኻ ክትፈልጦ ክትክእል ኣለካ ጠጠው ከነብላ ይንኽእል ኢና ባት ክንፈልጦ ክንክእል ኣለና ተዓሚትካ ከለኻ ሓንቲ ከይረኣኻ ካልእ ነገር ከጋጥም እውን ፅቡቕ ስለ ዘይኮነ ንኩሉ ፈሊጥካ ምፅናሕ ኣገዳስነት ኣለዎ ስለዚ ራሽያ ጭዋዳ ናይ ወታደራዊ ዓቕምናታ ትዝርግሓላ ነዚ ጠጠው ከብል ዝኽእል ሓይሊ ድማ የለን ማለት ክንደይ ግዜ ኣብዚ ቻነል እዚ ሓቢረኩም እየ እቲ ዝበዝሐ ኣፅዋራት ዘለዎ ኣብ ዓለም መን ምዃኑ ነጊረኩም እየ እቲ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ዝበዝሐ ዘለዎ ኣብ ዓለም ራሽያ እዩ ኣብ ኢድ ፑቲን እዩ ዘሎ ዝበዝሐ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ብብዝሒ ይኹን ብዓቐን ይኹን ብብርትዕ ስለዚ ኣብ መወዳእታ እቲ ኩነታት ንሪኦ ዘለና ናብ ብጣዕሚ ሓደገኛ ደረጃ ገፁ እዩ ዝኸይድ ዘሎ መን እዩ ጠጠው ከብሎን እዚኦም መን ጠጠው ከብሎም ይኽእል መን ግደፉ ክብሎም ይኽእል ይትሕቶ ንራሽያ ግደፊ ኢሉ ኣሜሪካ ከስምዓ ዝኽእል ኣይኮነን ምናልባት እቲ ኩንነት ኣብዚ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና እስከ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣሜሪካ ሲ ናብዚ ጉዳይ እዝን ኢዶም ንምእታው እንታይ ታክቲክ ክጥቀሙ ይኽእሉ ወይ እንታይ ዝብል ዘረባ ክጥቀሙ ይኽእሉ እስከ እዚኣ ዘረባ እስከ ነስማዕ እያ ኣብዚ እቲ ናቶም ስነ መጎት እውን ምስምዑ የድሊ ሓንቲ ብዚኣ ላትኩም ቅድሚያ ምናልባት እቶም ኢንዲፐንደንት ሚድያ እዮም ነዚ ዝያዳ ፅቡቅ ገይሮም ከረድኡና ዝኽእሉ ብኦም እስከ ንጀምር እስከ ብዚኣ ስምዕዎም እንታይ ይብሉ ኣለዉ additional nuclear preparations and exercises, talking of brandishing his nuclear missiles. Are we escalation, or is this possibly even part of the drawdown situation where the war could possibly come to an end? That remains to be seen, but we're going to have somebody with us great today to help us unpack some of this stuff and make sense out of a lot of confusing issues that are going on out there. That's Colonel Doug McGregor, retired, highly decorated Army combat veteran, CEO of Our Country, Our Choice, and great sage on all things going on, especially in Europe. Doug, welcome back to the show. Good to be with you. So እንታይ እዩ እዚ ኩነታት ንኩሎም ብፍላይ ነዞም ወታደራዊ ዓቕሚ መረዳእታ ዘለዎም ኣገባብ ናይ ኣፅዋር መረዳእታ ዘለዎም እሞኻ ነቲ ዓለም ብዘይ ሻራ ብናይ ኣሜሪካ ኣነ ኣሜሪካዊ ስለ ዝኾንኩ በልዎም ዝብል ወይ እውን ራሽያ ስለ ዝኾኑ ኣብ መንጎ ኮይኖም ዝርእይዎ ኣሜሪካውያን ኮይኖም ግን ነቲ ናይ ኣሜሪካ ፖለቲካ ዘይክተልዎ ዘለዉ እዚ ከዓ ንኣሜሪካ ስለ ዝፀልኡ ዘይኮኑስ ክልቲኦም ንኣሜሪካ ፓትሪዮትስ እዮም ኣሜሪካ ሓያል ክኮነሎም እዮም ዝደልዩ በዚ ሕጂ ትኸዶ ዘላ መንገዲ ግን ኣሜሪካ ሓያል ክትከውን ኣይትኽእልን እያ ክትጠፍእ ጥራይ እያ ትኽእል ዝብል እምነት እዩ ዘለዎም That's why እቲ ፍልሊ ኣረዳድኣ ክርዳና ዘሎ ኦኬ ብኸመይ ትንትንዎ ኣለዎ እስኪ ንስማዕ እዩ Well, listen, let's just jump right in there because there's more. At first, there was just lots of claims that the North Koreans were in the area, and some people were admitting it, some people were denying it, saying it's not true. Now it looks like that more and more sources, really on all sides of this, are all saying the same thing, that there are some North Korean troops heading into the area. Here's what Pat Ryder said at a press conference yesterday.
We believe that the DPRK has sent approximately 10,000 soldiers in total to train in eastern Russia, and that these troops will probably augment Russian forces near Ukraine over the next several weeks. A portion. So ከምዚ ንሪኦ ዘለና እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ናይ ሰሜን ኮርያ ከባቢ 10,000 ዝኾኑ ሰራዊት ናብ ራሻ ኣትዮም ከም ዘለውን ገለ ካብዚኦም ሰራዊት ድማ ናብ ኩርስክ ሪጅን ኩርስክ ማለት መሬት ናይ ራሻ እዩ መሬት ናይ ዩክሬን ኣይኮነን ኣብ መሬት ናይ ራሻ ኣብ ገለ ክፋል መሬት ናይ ራሻ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ኣትዩ ነይሩ ስለዚ ኣብዚ ኩርስክ ሪጅን መፂኦም ይዋግኡ ኣለዉ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ዘረባ እዚ ብጣዕሚ ይደጋግሞ ኣለዉ እዚ ከዓ ፖሊሲ ክቕይሩ ዝጥቀምሉ ታክቲክ እዩ ሓቅነት ኣለዎ ድየብሉን ካላርስቲ እዩ እንተኾነ ነቲ ስትራቴጂ ናቶም ንምቕያር ወይ እውን ነቲ ኣፅዋራይ ንብና ኢሎም ዝነበሩ ፖሊሲ ንምቕያር ኩሉ ግዜ ምክንያት እዮም ዝደልዩ ነቲ ምክንያት ድማ ደጋጊሞም ኣብ ሚድያ ይዛረብዎ ሽዑ ፖሊሲ ናቶም ይቕይር ኣብዚ ጉዳይ እዚ ግን ፑቲን ሲሪየስ ዝኾነ ግብረ መልሲ ይቦም ዘሎ እዚ ናይ ኒኩለራዊ ማለት እዩ ስለዚ ዘለንስኪ ወይ እውን ዩክሬን ዝኾነ ይኹን ተኽሲ እንተፈቲኖም ታክቲካል ኒኩለራዊ ግብረ መልሲ ክቦም ከም ዝኽእል እዩ እቲ ግብረ መልሲ ዘሎ ነዚ ክገብረ ይኽእል ፑቲን ኣብዚ ደረጃ እናሰዓረ ከሎ ኣብ ከምዚ ደረጃ በፂሑ ከሎ ኣይ ዶንት ኖው ብሓፈሻ እቲ ዓውደ ኩናት እቲ ኮንቨንሽናል ኩናት ወይ እቲ ንቡር ኩናት ራሽያ ትስዕሮ ዘላ ትደፊያ ዘለኻ ዩክሬን ግን ነዚ ናይ ራሻ ሓይሊ ጠጠው ከተብለሉ ስለዘይትኽእል ኔቶ ከመይ ገይሩ ኣብቲ ኩናት ይኣቱ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ኔቶ ብዝኾነ ይኹን ምክንያት ተፈጢሩሉ ራሽያ ኒኩለር ተተኩሳ ኔቶ ክኣቱ ይኽእል ዶገለ በቃ እቲ ናይ ኔቶ መታው እሳት ራያታ ዕጫ ናይ ዩክሬን ዘላ ኔቶ ሰራዊቱ ተእትዩ ምናልባት ዕድል ኣለዎ ምናልባት በር ኔቶ ኣትዩ ንራሽያ ሕጂ ንሰራዊት ናይ ራሽያ ክስዕሮ ይገለመለ ሓሶት እዩ ምክንያቱ ድፋዕ ዘይብሉ ኔቶ ፍሉይ ሰብ ኣይኮነን ፍሉይ ኣፅዋር ኣይኮነን ኩሉ ኣፅዋር ናይ ኔቶ ኩሉ ኣፅዋር ናይ ኔቶ ዩክሬን ይጥቀምሉ ነይሩ ዝተረፈም እየ ምናልባት ኒኩለራዊ ኣፅዋር ጥራይ ተርፎም ስለዚ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ካብ ናይ ኔቶ ብ10 ዕስፊ ብርትዕ እዚኣ ክነግረኩም ሰራዊት ናይ ዩክሬን ኣብዚ ዝሓለፈ ናይ ሰራዊት ራንኪንግ ኣብ ዝወፀሉ መበል 4ይ ድዩ መበል 5ይ ድዩ መበል 6ይ ገይሮም ኣሎ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ብዓለም ደረጃ ኦፍኮርስ ቁፅሪ ሓደ ራሽያ እንድሕር ኢልካዮ ራሽያ ኮይና ዘላ ቁፅሪ ሓደ ብሰራዊት ብርትዕ ናይ ሰራዊት ማለት እዩ ሞደርን ውግእ ዝዋግኡ ዘሎ ክልተ ሰም እዮም ስለዚ ሰራዊት ናይ ኔቶ ብፍጹም ምስ ናይ ዩክሬን ክወዳደር ኣይክእልን ስለምንታይ ዩክሬን ንመሬቶም እዮም ዝዋግኡ ዘሎ ኔቶ ግን ንደሞዚ ክዋጋእ ተረብሓ ኣለዎ ደሞዚ ስራሕ እዩ ስርሑ እዩ ክገብር ስለዚ ክመውዳይ ዘለኒ ራሽያ ንመሬቶምን ንረብሖምን እዮም ምክንያቱ ዩክሬን ንዓዶም ክትኣቱ ከም ትኽእል ኣሜሪካ ክትኣትዎም ከም ትኽእል ከምኡ እቲ መረዳእታ ናቶም ትዝርእይዎ ዘለዎስ እዩ ካብ ዜሮ ተበጊሶም ኣይኮኑ ዝቃለስ ዘለዉ ኣብዚ ጠጠው ተደቢልናዮም ናብ ዓድና ክመፁ እዮም እዩ ትሕቶ ዘሎ ናይዞም ክልቲኦም ሓያላ ሰራዊት እዩ ዘለዎም ኔቶ ኣብ መፅኡ ክገብሮ ዝኽእል ፍሉይ ምቕያር ናይ ሓይሊ ክህሉ ይክእል እዩ ኮርስ ናብ ኒኩለራዊ ገለ ተተቐይሩ ተለኻኺምካ ብጥፋእ ማለት እዩ Of those soldiers have already moved closer to Ukraine towards Russia's Kursk Oblast near the border with Ukraine, approximately a couple thousand, with a smaller number already present in the Kursk region. So we've seen the relationship further deepening between the DPRK and Russia, which is of course concerning to include the provision of munitions from North Korea to Russia to aid in their war effort. ካልእ እቲ ኣቕሎም ዝፅበሎም ዘሎ እቲ ሰሜን ኮርያ ብዙሕ ኣፅዋር ራሽያ ይባ ከም ዘሎን እቲ መዳፍዕ ድማ ወላ እኳ ራሽያ ሓይሊ ኣለዋ እቲ ካብ ሰሜን ኮርያ ዝመፅእ ዘሎ ኣፅዋር ድማ ኣገዳስነት ኣለዎ እዩ ከምቲ ሰሜን ኮርያ ንራሽያ ወላ እውን ምስቲ ራሽያ ዘለዎ ዓቕሚ ዝመጣጠን እንተዘይኮነ እቲ ሳትባደላ ኤሮጳ ክንዱ ንዩክሬን ክቦ ኣይክእሉን እዮም ብሙሉእ ኤሮጳ እያ ዝብለኩም ዘለዉ ብሙሉእ ኤሮጳ ተደሚሩ ክንዲ ሰሜን ኮርያ ንራሽያ ትባዘላ ኣፅዋር ክንዱ ንዩክሬን ክቦ ኣይክእሉን እዮም ዘለዉ እዚ ድማ እቲ ምውሓጥ ኣብይዎም ዘሎ ሃው ከምዛ ንእሽተይ ሃገር ዓብይ ኣስተዋፅኦ ክትገብር ትኽእል እዚ ኩሉ ሃገራት ናይ ኤሮጳ ግን ክንዱ ኣስተዋፅኦ ክገብር ዘይክእል ኣብቲ ኩናት እዚ ከቢድ ስጉምቲን ሞራላዊ ውጥቀት ወይ እውን ሕርቃን ከምፃሎም ከም ዝኽእል ዝርዱ እዩ I think as Secretary Austin highlighted, however, though, this is an indication of the dire situation that Russia finds itself in terms of manpower on the front lines. Does it really indicate that Russia is in a dire situation with manpower, though, Russia? Doug, how do you view the insertion of these Russian troops, Ukrainian, North Korean troops? Hey, listen, it's been an interesting 24 hours because you know, Dan, that I've been to Korea, the Republic of Korea, and I have friends there. And, you know, Young Kim, who is probably one of the smartest people I've ever met, works closely with me in these matters. And we've been searching everywhere, high and low. Finally, this morning, in frustration, because I couldn't find any evidence of any kind of North Korean soldiers or officers or anything anywhere near Ukraine. They are all in eastern Siberia. That's quite clear. That's the one thing. እዚ ተሓቂ ካብዚ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና እንታይ ዝብል ዘሎ ኩሉ ዝዛረቦ ዘሎ ኣብ ኩንነት ዘየለ ኢሉ
ሰራዊት ናይ ሰሜን ኮርያ ምስ ሰሜን ኮርያ እውን ቅርበት ከም ዘለዎ ይዛረብ ዘሎ ስለዚ ኮሎኔል ዶግላስ መግሬጎር ክዛረብ ከሎ ብተግባር ዝፈልጦ ነገራት እውን ይዛረብ እቲ ዓውደ ኩናት ኮሎኔል ነይሩ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ሰራዊት ኣብ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምሕደራ ፕሬዚደንት ከሎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ኣብቲ ዲፈንስ ሰክረታሪ ኣድቫይዘር ነይሩ ስለዚ ብቀረባ ነቲ ኩነታት እውን ዝፈልጦ እዩ ብስትራቴጂ ይኹን ብወታደራዊ ዓይኒ እንደዚ ዋይ ሳቶም ዝብዎ ኣብ ኩንነት ዝቀረበ እዩ ካብ በዓል ሲኤንኤንን ካልኦት ናይ ምዕራባዊ ዓለም ፕሮፓጋንዳ ዝህቡ ሚድያታትን እጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ሰራዊት ናይ ሰሜን ኮርያ ኣብ ምብራቅ ክፋል ናይ ራሻ ማለት ድማ I don't know ኣሽሓት ኪሎ ሜትራት ካብዚ ንዛረበሉ ዘለና ኢና ራሻ እዙይ ገጅፍ ሃገር ምዃኑ ምስካር የድሊ እዚ ኣብ ከባቢ ቻይና ዘሎ ቦታታት ኣብኡ እዩ ዘሎ እቲ ሰራዊት ናይ ሰሜን ኮርያ ኣትይዎ ዘሎ ምብራቅ ናይ ራሻን ምዕራብ ናይ ራሻን ብነፋሪት ናይ 5-6 ወይ ናይ 10 ሰዓታት እውን ክኸውን ይኽእል ይኸውን ኣዝዩ ነዊሕ እዩ እቲ መሬት ስለዚ እቲ ሓደ ብምብራቅ ኣሎ እቲ ኩናት ድማ ምዕራብ እዩ ዘሎ ስለዚ ኣብኡ ከም ዘለው ዝኾነ ይኹን መረጋገፂ ነጥቢ የብለይን ይብል ኣሎ ሓደ ንቐፅል That General Ryder said it is absolutely true. And they've been training up there on a routine basis forever. But we haven't found any evidence for this crazy notion that either Russia needs augmentation. There's no evidence for that whatsoever. And secondly, that they would want to try and incorporate Korean troops into the fight. And again, you know, the Koreans are not fluent in Russian. Russians aren't fluent in Korean. The people that train with the Koreans out in Eastern Siberia obviously have learned to speak Korean, but this is ridiculous. So we've tried. I actually talked to Larry Johnson. I said, Larry. ካልውን ዝብልዎ ዘለው ሰራዊት ናይ ዩክሬን ሰራዊት ናይ ሰሜን ኮርያ ኣብ ራሻ ቅድመ ግንባር ክመፅእ እንትሕር ኮይኑ ቋንቋ ናይ ራሻ ዝዛረብ ሰራዊት ናይ ሰሜን ኮርያ የለን ኢሉ ብዘይ ቋንቋ ድማ ኣብ ዓውደ ኩናት ክትዋጋእ ትኽእል ኢኻ ኮማንድ ሲ ቤን ጌርካ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ስለዚ ኣብ ዓውደ ኩናት መፂኻ እውን እቲ ናይ ሰሜን ኮርያ 10,000 መፂኡ ሲ ከምፅኦ ዝኽእል ለውጢ የብሉን ራሻ ሲ ኣዝዩ ግጅፍ ሰራዊት ዘለዋ ኣብ ካልእ ቦታታት ኣለዋ ምናልባት እንተትደሊ ነይራ ምናልባት ገለገለ ካልኦት ከም ዝብልዎ ካብታ ኣብ ካልእ ግንባራት ዘሎ ሰራዊት ናተን ኣብ ዝምፅያ ነዚ ናይ ሰሜን ኮርያ ንሓለዋይ ኣብቲ ቦታት ክትገብሮ ምኽኣለት ምናልባት ኣብዚ ዓውደ ኩናት ግን ዋሕዲ ናይ ሰራዊት የብላ ናብዚ ብፍሉይ ናይ ሰሜን ኮርያ ከምፅሉ ዝኽእሉ ምናልባት ክመሃሩ ደልዮም ክመፁ ይኽእሉ ይኾን ሰሜን ኮርያ ኣብ ከባቢያ ደቡብ ኮርያን ገለመለን ብዙሕ ሽግር ናይ ኩናት ስለ ዘለዎ ሰራዊት ናቶም ክሳዕ ክንደይ ኩናት ይፈልጥ እውን ትሬኒንግ የድልዮም ይኸውን ዊ ዶንት ኖ እዚ ኩናት እዚ ንብዙሕ መንገዲ እዮም ዝጥቀምሉ ዘለው መፈተኒ ናይ ኣፅዋር እውን ይኮይኑ ዘሎ ዩክሬን ክትፈልጡ ዘለኩም ብክልት እዩ ብራሻ ይኹን ብንየው መፈተኒ ናይ ኣፅዋር እያ ኮይና ዘላ ዩክሬን ፈደቐፅል Have I lost my mind? He said no. And he made a point that I think is very valid. He said that this story originated in the New York Times from David Sanger, who is, you know, a well-known source for the CIA. In other words, the CIA pitches the narrative to him. He reproduces it in print. I think it's a big lie. And this is a last-ditch attempt to get everybody involved in something that no one really wants anything to do with in Europe, which is war with Russia and Ukraine. The only other thing that I can think of, Dan, that your audience might want to consider is that out of a population of 140 million, there are as many as perhaps 20 million Russian citizens who are of Mongolian or Tatar or Turkic ancestry. They are in Russian forces. Some of them are in formations with people much like themselves. ካል እንታይ ይብላ ኣሎ ምናልባት ህዝብን ናትካ ኦዲየንስ እውን ከፈልጥዎ ዘይክእሉ እቲ ሓበሬታ ዝወፀ ኣብ ኒውዮርክ ታይምስ ዘውፅኦ ሰብ ሲአይኤ ባዕሎም ነቲ ዜና ክኸውን ኢሎም ዝህብዎ ሓበሬታ ዘሳስብ ሰብ እዩ ስለዚ ብፍፁም ነቲ ዝበሃል ዘሎ ኩንነት ዘረጋገፅ ዝኾነ ይኹን ጭብጢ የለን እዚ ግን ነቲ ኩናት ነቲ መርገፂ ክቕይርዎ ዝደለዩ ምክንያት ስለ ዝደልዩሉ ንህዝቢ ንመንገሪ ዝጥቀምሉ ዘሎ ታክቲክ ክኸውን ዝኽእል ምናልባት ርኢናዮ ዝብሉ ዘለው ከም ቻይናውያን ወይ እውን ከምዚ ኤስያውያን ዝመስሉ ራሻ ከባቢ 20 ሚሊዮን ህዝቢ ኣለዋ ኢሉ ኣብቲ ምብራቅ ናይ ራሻ መበቆል ናይ ሞንጎልያ ዘለዎም መበቆል ናይ ገለ ዘለዎም ብዙሕ ዓይነት ህዝቢ ዘለዋ ራሻ ብጣዕሚ ዳይቨርስ ሃገር እዩ ናይ ራሻ ከምዚ ካልእ ኤውሮጳ ሓደ ዓይነት ሕብሪ ወይ ሓደ ዓይነት ሕብረተሰብ ኣይኮነን ኣስላም ኣለዎም ክርስቲያን ኣለዎም ኤስያውያን ኣለዎም ኤውሮጳውያን ኣለዎም ኩሉ ዓይነት ህዝቢ ዘለዎ ኩሉ ዓይነት ህዝቢ ኣብ ዶብ ናይ ኣፍጋኒስታን ተመፂኻ ንኣፍጋኒስታን ዝመስሉ ህዝቢ ኣለዎም ኣብ ዶብ ናይ ቻይና ኣብ ዶብ ናይ ኮርያን ተመፂኻ ንዓታቶም ዝመስሉ ልክዕ ንቻይናውያን ዝመስሉ ንኮርያውያን ዝመስሉ ንካዛክስታን ንኩላቶም ዝመስሉ ህዝቢ እዮም ዘለዎም መብዙሓት ሃገራት ዶብ ስለ ዘለዎም ስለዚ ህዝቢ ናይ ራሻ ሓደ ዓይነት ህዝቢ ይኮነን ዝተፈላለየ ህዝቢ ካብቲኦም ህዝቢ እዚኣቶም ድማ ኣብ ዓውደ ኩናት እንተለዉ ሲ ከመይ ጌርካ ኮርያዊ ምዃኑ ሲ ብሳተላይት ሪኢኻ ሲ ኣይድናቱ ፈሊጥካ ዲኻ ትፈልጦ ደላ ብኸመይ ኢኻ ትፈልጦ ትኽእል ስለዚ እቲ ዘረባ
ኮኔልካ ደይመ ደይሎም ንብድ ነጋር ዝጥቀምሉን ክኸውን ከም ዝኽእል ዝነገር እስኪ ኣብቲ ዓውደ ኩናት ከንታይ ይመስል ኣሎ ብካል መንገዲ ብናይ ኤውሮጳ ንስማዓዮ እስኪ said that this represents a massive internationalization of the conflict. My pleasure. Well, according to the reports, and if we take into account the cooperation treaty that Russia has signed in June this year with North Korea and ratified just last Thursday, I think from Russia's perspective, it is legal and legitimate to use North Korean troops. And interestingly enough, the Russian leadership is being very ambiguous about the actual presence of the سنتها تبدلا بزعبات السراويت ناي سمين كوريا تتوسيدون تبلالا راشا تصقم يبلان سراويت ناي سمين كوريا انت متصون مخنياتو سممع سلا زلوا لك كم الناتو هاجرات سراويتنا حتى كبها بازغلا سمين كوريا راشا عندما ناي ناتو زمسل وعل سلا زلون سراويتنا كابنا بن كخدو تصقم يبلون راشا دما دايما داي لبوتين زخون ياخذ مغلص يبام يلن امبيجيس مالت زي نصر مرقص مالتي زخا كونفيز ناخذ قبرهم تتقموا الاستراتيجي confusion انت عينت استراتيجي كتقام خل بوتين اي نغروم نيزلو ابزو كينات زدما بتدغاغامي ناي بوتين مرغتي اب كم زناي عودو كينات confusing زخونه سغمتي دوسز زلو زخا نت استراتيجي ناتو نمبرعن تعمي زحغز زلو ابنت ابتناي كورسك ريجن كاتو خلو سراويتنا يوكرين زخول معربا عالم كتاقالم كله انتي زبل نيرت كالكوليشن بوتين ويون راشا سراويتا كابتي دونباس بحال زلو بوتا مبرقاو غنبارناي مين لاين اوف كونتاكت ዝበሃል ዘሎ ክልቲኦም ዝዋግኡሉ ዘለዉ ቅድመ ግንባር ካብኡ ሰራዊት ኣገደስ ወሲዱ ነቶም ዩክሬናውያን ንክከላኸል ነቶም ብኩርስክ መፅኦም ዘለዉ ንክከላኸል ናብኡ ሰራዊት ክወስድ እዩ ስለዚ እቲ ምክልኻል ናይቲ ቅድመ ግንባር ክፈኩስ ይኽእል ዩክሬን ድማ ሓደሽቲ ሰራዊት ክሳብ ተሰልጥን ዕድል ክትረክብ ትኽእል እያ ዝብል ካልኩሌሽን ነይሮም ኣሜሪካን ኔቶን ዝገበርዎ እቲ ካልኩሌሽን እዩ ዝበሃል ፑቲን ግን ግብረ መልሲ ኣይሃብን ትሚል ገድርይዎም ጅኺዱ ጥራይ ኢልዎ እንታይ ግን ይገብሮም ነይሩ ብነፈርትን ብሚሳይላትን ገይሩ ነቲ ጉዕዞናቶም ድፋዕ ስለ ዘይብሎም በል ይብሎም ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ነዊሕ ክኸዱ ይክእሉን እዮም ኢሉ ህዝቡ ብምውፃእ ትሚሉ ፑቲን ተሳዒሩ ዓቕሚ የብሉ ብላብላ ይብሉ ነይሮም ልክ 2003 ዝገበሩ እቲ ስትራቴጂ ከም ዘይሰርሐ ክዛረቡ ጀሚሮም ባዕሎም ምክንያቱ እቶም ሰራዊት ኣገደሲ ሰራዊት ካብቲ ቅድመ ግንባር ኣውፅኦሞም ናብ ራሻ ምስ ወሰድዎም እቲ ቅድመ ግንባር ስለ ዝተኸፈተ ራሻ ብቐጥታ ናብኡ ክደፍእ ጀሚራ ናብ ዩክሬን ድማ ነዚ ሕጂ ኣንተ መጀመርያ ንሪኦ ዝነበና ኮርስክ ሪጅን ገለብ እዚ ናይ ፖክሮቭስክ ዲ ናብኡ ንምፅጋዕ ካብ ሽዑ ይጅምር ምክንያቱ ዓብዪ ስትራቴጂካዊ ጌጋ ስለ ዝፈፀሙ ዩክሬን ተባሂሉ እቲ ዝገበርዎ ብዙሕ ኣፅዋር ከሲሮም ብዙሕ ሰብ ከሲሮም ብዙሕ ኣገዳሲ ሰራዊት ትሬኒንግ ዘለዎም ስልጠና ዝነበሮም ሰራዊት ድማ ከሲሮም ይበሃል ኣሎ ሕጂ ድማ ተመሳሳሊ ካልእ ዓይነት ናይ ታክቲክ ለውጢ ነቲ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ከደናግር ዝኽእል ስትራቴጂ እዮም ዝኽተሉ ዘለዉ ራሻ እዚ ከዓ ነቲ ዓውደ ኩናት ፈፂምካ ግምት ዘይብሉ ክኸውን እዮም ዝገብርዎ ዘሎ troops on Russian territory. So in a sense, Russia sees that it's having an advantage on the battlefield right now, and it needs a larger push to finish it off. And of course, Russia understands that now it has the ability to negotiate from the position of power. So I think that the way to view it from Russia's perspective, it makes sense because Russia is claiming that foreign fighters are already present in Ukraine and that some weapon systems are being operated by NATO forces and therefore why سنتين نرزلنا تي عودو كينات بكلتيوم وجنات بزبرت ملك يغطل كم زلنا بزمسيلكم بنتصر زبالك نروي خلنا راشا negotiation وي ونزتين تتجميرون from position of strength بحيل زلو من قدي معناته بزح عبلتان صبلتان ابتريول زلا عبلالنت ابتريول زلا ኣብ ኔጎሲዬሽን ተተጀሚሩውን እቲ ዩክሬን ትደልዮ ዝነበረት ገለ ነገር ሌቨሬጅ ወይ እውን ገለ ሽምግልና ክኸውን ዝኽእል ሓይሊ ሒዛ ክትቀርብ ነይሩ ሕጂ ግን ጠቕላላ ዓቕሚ ከም ዘለዎ ራሻ ነዚ ኩናት እዚ መብዛሕትኡ ግዜ እኳ ንኔጎሲዬሽን ዝህውኽ ከም ዘይብሎም እዮም ዛረቡ ዘለዉ ምክንያቱ ብወታደራዊ ዓይኒ እናደፍኡ ይኸዱ ስለ ዘለዉ ብሓፈሻ ኣሜሪካ ነዚ ኩነታት እዚ ብኸመይ ትሪዮላ ብኸመይ ተንብበላ እስከ ካብ ሚኒስትር ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ ክንሰምዕ ክንፍትን ኦኬ ሌትስ ጎ J. Austin III and Republic of Korea Minister of National Defense Kim Yong-hoon. The Secretary and the Minister will deliver opening remarks, and then we'll have time to take a few questions. Please note that I will moderate and call on journalists. And with that, Secretary Austin, over to you, sir. Thanks, Pat. Good afternoon, everybody, and thanks for being here. Minister Kim, let me again welcome you and your team to the Pentagon. It's our honor to host our allies in the Republic of Korea. Our two proud democracies share a vision of a free and open Indo-Pacific. منيو مسو زلو ناي دبوب كوريا عاصمين كوريا زارتن هنا ناي دبوب كوريان ناي امريكان ناي مكلخال حيلتاتيوم
and we stand shoulder to shoulder against those who would upend the status quo. Now, we're closely tracking the unprecedented level of direct military cooperation between Russia and the DPRK. In our meeting today, we shared our deep concerns about the deployment of DPRK troops to Russia. We also discussed how we're going to work together with our allies and partners to respond to this dangerous and destabilizing escalation. እቲ ኣብ መንጎ ራሽያን ሰሜን ኮርያን ዝግበር ዘሎ ጥቡቕ ዝምድና ብቐረባ ንከታተሎ ከም ዘለና እዩ ዝብል ዘሎ yes ብቐረባ ይከታተልዎ ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ዘሎ and ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል The evidence now suggests that North Korea has sent around 10,000 soldiers to train in eastern Russia. Some of these DPRK troops have already moved closer to Ukraine, and we're seeing them outfitted with Russian uniforms and provided with Russian equipment. And I am in ገለ ካብዞም 10,000 ሰራዊት ናይ ሰሜን ኮርያ ናብ ራሻ ዝመፁ ገለ ካብኦም ናብ ምብራቅ ወገን ናይ ራሻ ብምንቅስቃስ ኣብቲ ኣንጻር ዩክሬን ዝግበር ዘሎ ኩናት ይኣቱ ከም ዘለውን ናይ ራሻ ኣፅዋር ተኸዲኖም ናይ ራሻ ወታደራዊ ክዳን ተኸዲኖም ናብቲ ኩናት ይመፁ ከም ዘለውን ንከታተል ኣለና ንርኢ ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ so I don't know ከመይ ገይሮም እዮም ሪኦም ስለምንታይ ከም ምኾን ክኢሉ we don't know increasingly concerned that the Kremlin plans to use these North Korean soldiers to support Russia's combat operations in Russia's Kursk region near the border with Ukraine. And let me remind you that Russia signed onto the UN Security Council resolutions agreeing not to provide military assistance to North Korea. Of course, we know that Putin has gone tin-cupping to get weapons from the DPRK and Iran. Turning to a pariah state like North Korea for troops just underscores how much trouble he is in. And we take this very seriously. እንታይ ዝብል ዘሎ ንራሻ ናይ UN Security Council ንዝኾነ ይኹን ኣፅዋር ይኹን ወታደራዊ ዝምድና ምስ ሰሜን ኮርያን ምስ ኢራን ክገብር ከም ዘይብሉን ብፍላይ ምስ ሰሜን ኮርያ ክገብር ከም ዘይብሉ ውዑል ፈሪማ ዘላ ራሻ ስለዚ ኣንጻሩ ብምኻድ እያ ትገብር ዘላ ይብሉ ናይ UN ሕግታት ከም ዝቕበሉን ዘኽብሩን ኮይኖም እዮም ኣክት ዝገብሩ ዘለዉ ኣሜሪካ እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ንኣሜሪካ መመሊሱ ዘውጥቓ ዘሎ ብፍላይ ዲፕሎማቲካዊ ዓይኒ ንኣሜሪካ ሕማቕ ሽም ዝባ ዘሎ እዩ እስራኤል ኩሉ ሕግታት ናይቲ UN ክትሕሶ ከላ ኣፅዋር ትሕግዝ ዘላን ኣጆ ክትብል ዘላን ሃገርሲ ንራሻ ክትከሶስ ሞራል የብላን ተርዲኦም ኣለኹም ኤግዛክትሊ ኣሜሪካ ትብሎ ዘላ ኩሉ ኣብ እስራኤል ክኾን ከሎ ስለተፍርሶ ዘላ ብፍጹም ነዚ ትብሎ ዘላ የሰፈር እዩ ክሰምዖ እዩ ግን ኣብ ኩንነት ኩሉ እቲ ፖለቲከኛ ናይ ዓለም ይሰምዖም ኣሎ እንታይ ይብሎ ከም ዘሎ ንሶም ክትሕስቦ ከለዉ እቲ ሕጊ ሓላል ካልኦት ሃገራት ንረብሖም ኢሎም ዝመስሎም ክገብሩ ከለዉ ግን ሓራም ስለዚ ኣሜሪካ ነቲ ኢንተርናሽናል ሎ ወይ እውን ናይ UN ሕግታት ትርድኦ ነይራ እንተትኸውን ወይ ተኽብሮ ነይራ እንተትኸውን ኣብ እስራኤል ዝግበር ዘሎ ኩነታት ቀደም ግብረ መልሲ ምሃበትሉ ነይራ ወይ እውን ኢዳ ምስ ሓበት ግን ሩይ ዝኾነ ህልቂት እናተፈፀመ ከሎ ኣብኡ ኢዳ ሙሉእ ብምሉእ ዘርጊሓ ኩሉ እቲ ቦምባታት እስራኤላውያን ንኣብነት ፅባሕ ንጎ መድረክ ተቐይሩ እዚ ዝፍፀም ዘሎ ተሓታትነት ተመፅኡ ኣሜሪካ ሓጊዛትናዮም ክብሉ ኣሜሪካ ማዕርዮም እያ ክትሕተተሉ ታፅዋር ካብ ኣሜሪካ ይመፅኡ ኩሉ እቲ ስለያዊ ይኹን ወታደራዊ ዝግበር ዘሎ መሳርሒ እስራኤል ትጥቀመሉ ዘላ ናይ ኣሜሪካ እዩ ስለዚ ኣሜሪካ ማዕርያ ተሓታቲ ስለ ዝኾነት We urge the Kremlin to change course, and we fully understand the security implications for both Europe and the Indo-Pacific. Putin will not prevail in Ukraine, even with more help from North Korea. But these deeply concerning developments only underscore the importance of our alliance with the ROK and other allies and partners committed to shared security and prosperity. Now, Minister Kim and I had an outstanding meeting today. Our discussions move the ball forward to modernize and deepen our alliance. That will help protect the security of the Korean Peninsula and shape the future of the Indo-Pacific. ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ፑቲን ኣብ ዓብዪ ሽግር ከም ዘለዎን ካብ ዘለዎ ሽግር ክወፅእ ከብዶ ምዃኑን ንሕና ድማ ምስ መሻርክትና ምስ ደቡብ ኮርያ ድዩ ምስ ካልኦት ኩሎም ብቐረባ ንከታተሎ ከም ዘለናን ዝምድናናን ሽርክነትና መሊስና ንዕምቆ ከም ዘለናን እዩ ዝብል ዘሎ እንታይና ንርኢ ዘለና ኣሜሪካ ብኩሉ ወገን ብድሆታት ናታ እናዓበየ ይኸይድ ከም ዘሎ ናይ ራሻ ኣብ ዩክሬን ዝግበር ዘሎ ኩናት ኣብ ኩሉ መልክዕ ናቱ እናተቐያየረ ብምኻድ ንናይ ኣሜሪካ ዕብለላ ዝፍትን ዓቕሚ እዩ ኮይኑ ዘሎ ኣሜሪካ ድማ ካብዚ ፈተነ እዚ ወላ ሓንቲ ክትገብሮ ትኽእል ነገር ብዘይምህላዊ እዩ ዝኩሉ ዘረባ ትዛረብ ዘላ ኩሉ ክትገብሮ ትኽእል ገዳድዩ ኣፅዋር ድዩ ኩሉ ጌራት እያ ኣንፃር ራሻ ወላ ሓንቲ ዝተረፈታ ነገር የብላን ኣብዚ እዋን እዚ ልክዕ ከምዚ ኩሉ ኣፅዋር ካብ ዝተጠቀምካዮ ግን ፀላኢኻ ክንዲ ገለ ኮይኑ ምስ ረኣኻዮ እንታይ ትገብር ክትዛረብ ትኽእል ግን ክትገብሮ ትኽእል ግን የለን ኣሜሪካ ድማ ኩሉ ክትገብሮ ትኽእል ንዩክሬን ይኹን ከምኡ ድማ ብዓለም ደረጃ እገዳ ይኹን ኩሉ እቲ ክትገብሮ ትኽእል ኣብ ራሻ ተደቂባትሉ እያ ራሻ ድማ ብወታደራዊ ዓቕሚ ክረኽሙ ይከኣሉን ብቁጠባ ክወጥቁ ይከኣሉን ብወታደራዊ ሓይሊ ድማ ክሰዕሩ ይከኣሉ ስለዚ ብክልቲኡ መዳይ ስለ ዝሓየለት ራሻ ብዲፕሎማስያውን ፖለቲካዊ መንገዲ ድማ ራሻ
عبلالي كوينات متصالة أمين لا لثلاث هاجرات كمسومن كمستوسن محلتات بريك سميت متيوم نيرم نابراشا تعجيدو زول الهاجر تبهال لثلاث عبيت مراحتنا هاجرات متيوم نيرم أقدس هاجراتنا عالم زين بعلو أتي أمريكاني راشا نمنتصال تتقتلوا بوليسي أبريل تايم ومن أبكوننت يسرح كم زي اللي زين تبارقن زجهدن كونتات يغين نيرم أوكي سكانيشن اسمعي. With a sense of urgency, we've delivered on the shared security objectives that we set forth just a year ago in the defense vision of the U.S. ROK alliance. The U.S. Department of Defense and the ROK Ministry of National Defense signed the Nuclear Consultative Group guidelines in July. And later that month, I traveled to Japan to join an historic trilateral ministerial meeting with the ROK and Japan. بحفجة أمريكا مس جابان تقبروا زلا بفلا إنها بإيسي عندها بيفت تقبروا وينها بإيسي قصة كتكين دي تدل زلا نتشاينا نمركار كتاما العما كونسل تبهلي انتقوني كاب يوكرين كتوصاي كالتن كاب مع كلاي مبراعون كتوصاي كالتن تقول دايتي مفتعك ركب سلزي كالي اتوم سألات دما كم تا أمريكا تدوليوم كسعارهم كوتكون سلزي كالو مملي سمنا حيالي قد سلزلو ني راشا كاركيرو حيزوال مالتي اسكي أبزي خانشتين اسمع فانت ريبورت لان تاهزنا ورينا شو conducted large-scale nuclear drills in a show of readiness for potential retaliatory actions amid ongoing geopolitical tensions. Our next story explains a secretive Soviet-era system which would launch nuclear missiles if the country is attacked. In a calculated show of force, Russia's strategic nuclear triad springs into action across its vast territory. The Plesetsk launch facility thunders as a Yars intercontinental... سنتين نرزلنا راشا ممليسا نحيلت خيط كم زلان وتهدروا عقمناتها دما فتينكا بناينيتو وق كتسنكاغن كده كم زي كاد. Myanmar's Oleg unleashed their deadly payloads in coordinated strikes. Meanwhile, Team 95 strategic bombers pierce the skies, demonstrating their capability to deliver nuclear-tipped cruise missiles to target worldwide. Putin emphasizes that new missiles designed for quicker launch times, greater precision and enhanced capacity to penetrate missile defenses. So, عالمنا أب رسون زخونة ناي موددار ناي حيلتات مالت أبزيا كل زي كتر دوازة لكم تايو إزي حج نريو زلنا مدرخ أب أحدا جنيا كوينات ناي نيكولار تزي تغيروا عالمنا سبقنا سلام جزية كتحلف كم تخل دحرستو سنة جزية كيلاتات كم يمزولوا مهنياتو هذا حيل أمريكا ملو بملو نعلم يقاس أرونيرو ناتو مكوتصار دخمت ناتو زرايلون كالوت حيل تاتي موسو سلزلون عالمنا تخكلنيا سلام رقعت كتستمر تخليا if نيكولاراو أسوار تزي نيكولاراو كينات تزي تجميرو سنت تجميرو I think another discussion is كالي discussion سلزغون بزعبو كتزارة بايت خلنا حافشاقن اتكونتات كساع كندي تقايا ياري كمزلو إينا نرزلنا أزغا كاب زيرو تبقيسو زرب زلو زرباتات كم زي كونه مستبحال يدلي نمالا سابتي قد مجن بارج. Among the Ukrainian soldiers is also very, very low. Let me mention the figure of more than 100,000 people. More than 100,000 people who have deserted the unit without permission. This is a staggering number, and it raises many questions among ordinary people. When I am asked why last month a person worked at a service station and now has to sit in a trench, while all our military officers, including the big ones, are in the rear, it is difficult for me to answer. زنتهم تبلو زلو سراويت أب يوكرين زخون يكون عين السبيع مزقف زلو أب زوانزي سراويت نمقبار بقى تتعرف زلو ود بملو ووسيدهم نات جنباري تو هم زلون مهنياتو حدا كابت زعبي يتسقمناتهم واحدنا سراويت سلزلهم يوكرين نعون متكا كل زك عالمي قبرهم زلون أب يوكرين كم ودو خين كم هلا أب زوان تزخف أيه هذي ودو خين كاب يوكرين مفتار أب زوانزي. The Ukrainians, they are blaming the recent losses on on the fact that the troops are not really motivated because, well, many of those, they have been forcefully mobilized, they have been forcefully drafted. And also, they're blaming the West for refusing, for basically not... Selidov will likely be used as a staging area for Russia's next battle, the Battle for Pokrovsk. The city is crucial for Ukraine's steel industry. A coal mine lies about 10 kilometers west of Pokrovsk. It is Ukraine's only domestic source of coking coal, which is needed to make steel. If the mine falls, Ukraine's domestic steel كم زنريو زلنا زي بوكروفسك زبحال كتما هذا كابتي أبت ميديانا تمريوه Ukraineski Pokrovsk coal mine still operating as Russian troops move closer. زي coal mine كاب كسل زمت
is after Pokrovsk. So ኣብዚ እንታዮም ዝብሉ ዘለው እዚ ነዚ ቦታ እዚ እንተሃሪሞሞ ወይ እንተተቆፃፂሮሞ እቲ ኣፅዋር ንኸተፍሪ ሓፂን የድልየካ ሓፂን ድማ ካብ እቲ ስቲል ዝበሃል ፋብሪካ ብዙሕ ሓይሊ ብዙሕ ሰዓት ዝወስድ እዩ እዚ ከሰል ድማ ናይ ኮል ቦታ ድማ እቲ ምንጪ ናይቲ ፀዓት እዩ ነዚ ፀዓት እዚ እንድሕር ነዚ ጠጠው ተራቢሎም ራሻ ተወዲያ ኣላታ እቲ ብ2% ብፍርቂ ወይ እውን ብ2 ሰለስተ ረብዒ ክጎድል ከም ዝኽእል እቲ ቀረብ ናይ ፀዓት ዝኻ ነተይ ውሕድ እውን ይኹን ኣፅዋር ደፍሪዎ ዘሎ ኣብ ዩክሬን ንዑ እውን ጠጠው ከብሎ ከም ዝኽእል ስለዚ እቲ ኩናት ኩሉ ብካልኩሌሽንስ ኣቲንካ ፑቲን ኣብ ገለ መለ ተዛሪቦ ኣብ ገለ ክፋል ተዛሪቦ ነይሩ እንታይ ኢሉ እዚ ኩናት እዚ ናይ ማትስ ኩናት ኢሉ ኩሉ ነገር ብካልኩሌሽን እዩ ዝግበር ዘሎ ሃንደበት ዝግበር ሃንደበት ዝትኮስ ነገር የለን ኤቭሪቲንግ ሳይንሳዊ ውጊ ዝግበር ዘሎ ብወገኖምን ብወገን ፀላቶምን ኢሉ ናይ ብሓቂ ትክክለኛ ሓያል ዝኾነ ሳይንስ ዝወጥቆ ዘሎ ኩናት እዩ ብምባል ገሊፅዎ ነይራ ብሓደ ነጥቢ ንመለስ ናብ በዓል McGregor. But they're fully assimilated into the Russian mainstream. Perhaps they are looking at some of them and thinking this is true. It just strikes me as a huge, huge lie right now. Well, and I want to go down the practical part of that because most people, especially people who are not experts in military affairs, will just think, oh, you just add 10,000 troops. Cool, that'll be fine. But I remember back when you and I fought together in Desert Storm, when that big coalition, I remember there was some issues with the Egyptian army that was not far from one of our flanks. And we had an issue where we were concerned that we might actually clash with the Egyptians at one point and how difficult it was to manage something where you had different systems and different languages. How hard would it be for Russia to ሰንታይም ዝብሉ ዘለው እስከ 10,000 ሰራዊት ናይ ሰሜን ኮርያ ኣብ ራሻ ኣትዩ ነይሩ ኣትዩሉ ኣብቲ ኩናት ነበሎ ኢሉ ኣነ ንስኻ ናብ ንዋጋዓሉ ዝነበርና ኣብ በዓል ኣፍጋኒስታን ኢራቅ ዝነበረ ግዜ ማለት እዩ ይብላ ኣሎ ኣብ ገለ ፖይንት ሲ ኣብ ጎንና ናቱ ተመክሮ እዩ ናይ ግብፃውያን ሰራዊት መፅኦም ናቶም ኮማንድ ዘሎም ኣብ ጎንና ነይሮም ንሳቶም ጎንና ንሕና በዚ ኮይና ክንዋጋ ከለና ኣዝዩ ከቢድ እዩ ምሶም ከይትገራጮ ትፈርህ ምክንያቱ ናይ ቋንቋ ናይ መራርሓ ናይ ሲስተማት ፍልልይ እንድሕር ኣለካ ኮይኑ ተዓውደ ኩናት ኣዝዩ ከቢድ ምዃኑ ብሓደ ኮይንካ ክትዋጋ እውን ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚኣቶም ብቋንቋ ዘይረዳዱ ወይ እውን ነዊሕ እዋን ብሓደ ደይሰርሑ ሲ እንታይ ዓይነት ፀገም ክህልዎም ክእል ንኣብነት ንግብፅን ኣሜሪካን ክዛረብ ከሎ ናይ ግብፂ ኣፅዋር ዝበዝሐ ክፋል ናይ ኣሜሪካ ሲስተም ዘለዎ እዩ በንፃሩ ሰሜን ኮርያ ዶ ራሽያን ፍልልይ ኣለዎም እዩ የስ ናይ ሕብረት ሶቪየት መበገስ ምን ስለ ዘለዎም ዘመሳስሎ ክህሉ ክእል እዩ ግን እስከ ንስማዮ actually incorporate North Korean troops if they wanted to? Well, actually, I think at the time, Dan, it was a Syrian force that was on the ground, which at that time, the Syrian army was of the various Arab contingents, probably the best. And there was some concern that we could accidentally get into trouble. Language barriers are enormous. It's not just language barriers, it's also cultural. People don't know each other, they don't understand each other, and they assume the worst about each other. So I cannot conceive of anybody in the Russian high command who wants to bring in thousands of Korean troops. It's ridiculous. It's unnecessary. They are not lacking for manpower. That's part of the big, utterly false narrative that is perpetrated over and over and over again. I'm getting tired of it, but I'm afraid that it's going to continue until the Russians decide to either cross the river, go into Kiev and root out the regime and be done with it, or somebody wises up and recognizes that the Ukrainian state is destroyed and the people that live in the western Ukrainian area deserve to be rescued from destruction. But nobody seems to be very concerned about it. ብሓፈሻ እቲ ኩነታት ሰባት ባህሎም ኣካይዶምን ኣገባቦምን ኩሉ ስለ ዝፈላለ ብቋንቋ ዘይትረዳዳእ ብሕብረት ብኣካይዳን ገለመለን ዘይተፋለጡ ኮይንካ ብሓደ ኮይንካ ዕውት ዝኾነ ኩናት ንክትገብር ከቢድ ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ ልዕሊ ኩሉ ድማ ራሽያሲ እንታይ ስለ ሰኣነት እያ 10,000 ሰራዊት ናይ ዩክሬን ክትወስድ ትኽእል ናይ ሰብ ፀገም የብላን ናይ ሰራዊት ፀገም የብላን እዚ ዝገብርዎ ዘለዉ ፅንፅዋይ ወይ ናራቲቭ ዘረባሲ ኣብ ክውንነት እውን ዘይተመርኮሰ ምዃኑን ትርጉም ዘይብሉ ዘረባ ምዃኑን እዩ ዝነግር ዘሎ ስለዚ at the end of the day ካብዚ ንሪኦ ዘለና ንሰምዖ ዘለና ተተገንዚብና እቲ ዓውደ ኩናት ዝተወደአ ኩናት ምዃኑ ኢና ንፈልጥ ዘለና ከምዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ዓውደ ኩናት ኣብ መወዳእታ ደረጃ በፅሑ ዘሎ ኩናት ምዃኑን ዝገበሩ እንተገበሩ ምዕራባዊ ዓለም ድማ ጠጠው ከብሎ ከም ዘይክእሉን ራሽያ ድማ ነዚ ኩነታት እዚ ክትጥቀመሉ ወሲና ወይ እውን ስጉምቲ ክትወስድ ኮይና ሓደገኛ ስጉምቲ ክትወስድ ገና ኣብ ዘይተተንከፈ ሓይሊ ስለ ዘለዋ ንዝኾነ ይኹን ኤስካሌሽን ክገብርዎ ዝኽእሉ ወይ እውን ስጉምቲ ዝሰገረ ሓድሽ ስጉምቲ ክወስዱ ኮይኖም ንዑ ካውንተር ክገብር ዝኽእል ወይ ንዑ ግብረ መልሲ ክኸውን ዝኽእል ስጉምቲ ክትወስድ ዝኽእል ዓቕሚ ዘለዎ ሃገር ኢና ንዛረብ ዘለና ናይ ኩልና ትምኒት ናይ ዝበዛሕና ትምኒት እዚ ኩናት እዚ ብሰላም ክውዳእ ቢኮዝ
بسلام تدي توديو بزح صقم كفتر زخل مخانون نعلمنا دما ابقى صالي شجر كتنبر مخانا زريو بسلام كوداغن حدا كسعر له مهنيات زياتهم كلته جبابلينا نرزلنا بزح جزء لو عادة مزازمي موداتا نتبي كركب على وتكوينات السنت تفتي مترايقة حدا بس ما عملوا كف قبل زغلنبر كم زينا تتمام تغلو صغيلهم كغصلوا يكولونيا ناي موداتا دما نحنا نسلامينا نمنا إذا كنا تاتزجن نيرترا حما يكونن كتفلتو كواغو سلتربح يكونن نيرترا كابتنشن كابتر عدارنا أمريكا كم توصي زجبرا زلو مت أنا زين قرأت زحيلة إيرترا كم ترسع ويون أدل كم تركب زجبرا زلو كم وترجن نحنا نتزلو كنتات نتعذبنا أقدر سنزلو زيناتات نباهم كنا غربكم فتنينا لايك مكبار سبورت مكبار أبالاتنا إذا channel كوينكم مدقاف دماء نتسرحنا والسانس لزخوني دقفكم أي توحدنا بالكو نايلومي أرستاب زخودي كم وترو نزا أقداسيت مع دخبكم أبهيوتنا سربة تخاولو تخنجبر ندلدو مبار ندلن تخينا نزن سلسة تنكتل مجمريا يوحد بزاح جنزب كاب بانك بنات أنا تبانك زقلقل زلو نعاخان خقلقل أب ستوك ماركت إنفستق برو ويا كريبتو إنفستق برو الزقن فليت كان على لي خان بوحس من قد تخد قبرن تخيلكا اتزبالة أيو وصر غلطة تعرس راح كانت مرتخان عكند تيفن يوتيوبن كالن جزيخا تباخن نعاخا خطق مكازغل نصبح من قد عوض كونا كازغل كيلتات نختا معبل مسحات من باب ديو كورسات موساد ديو أب إنترنت ريسيرش مقباردو جزيخا تتعملو أتاسال سيتدما لو من عاخا صبح دما ندك خاك خون زغل بيزنس دي جزا أب أفريقيا كجزء وطني هاللخا نزمان قد زك حق زنا زغل استفل عليه كورسات لنا آتيكم بريكم حبريتا وصدوا برقصت ما كتعمكم يخل